mi hoćemo sad malo više razgovarati o tome šta sve nam ta tehnologija nudi i ta tehnologija stvarno se mora koristiti čim više. Dakle, one prednosti koje ona ima trebaju čim više iskoristiti. Nešto više o cijeloj toj mogućnosti udaljene i komunikacije sa dijabetologom i komunikacije sa samim ovim Libre senzorom reći će nam primarius doktorica Lagrasta, koja je već bila s nama jučer i želimo joj ponovno dobrodošlicu u naš e-kamp. Jučer ste nas, doktorice Lagrasta, upoznali sa osnovama dijabetesa i svi su bili jako zadovoljni da su čuli još malo neke stvari ponovili, a danas idemo malo na tu novu tehnologiju i platformu LibreView-a i da vidimo kud nas sad to sve skupa vodi, šta nam, na koji način nam je to olakšalo naš život sa dijabetesom i uopće kontrolu šećerne bolesti. Izvolite, dobrodošla opet. Hvala. Ja jučer nisam stigla, malo sam imala i tremu, a i na neki način to je bilo prvo predavanje i sve zajedno, ali u principu htjela sam se zahvaliti vama na pozivu. Ja moram reći da je meni isto uvijek zadovoljstvo biti u ovakvom kampu, kao što mi je veliko iskustvo biti u kampu sa djecom koja boluju od šećerne bolesti, jer ja isto puno toga naučim i zapravo mislim da je veliko bogatstvo kad određene spoznaje, iskustva možemo dijeliti zajednički. To je nešto što nam omogućuje i ovaj LibreView sustav, dakle siguran sustav za kontrolu dijabetesa. I upravo ovo što je rekla primarius Prašek, zapravo Libre omogućuje trenutne odluke i u tom smislu jako olakšava život svakodnevni, ali on zapravo pruža i jednu mogućnost da kad imate malo vremena zastanete i malo promislite o tome kakvi su zapravo šećeri u nekakvom proteklom razdoblju, da li ima nešto što biste možda mogli promijeniti da stvari izgledaju bolje nego u tom trenutku. I dakle u tom smislu upravo ova platforma koja omogućuje i vama uvid u situaciju, a onda i da ta svoja razmišljanja kroz to da nas upoznate sa svojim šećerima, omogućuje i nama da vam možda damo nekakvu sugestiju. U tom smislu bitno je zapravo nekoliko stvari napraviti i prvo ćemo proći kroz taj tehnički dio, dakle što treba napraviti da se vi i mi povežemo. Prva stvar je koju vi morate napraviti kao korisnici, da otvorite LibreView račun. Ja znam da su neki od vas to već učinili, pa onda jedno kratko ponavljanje, a za one koje još nisu, da znaju na koji način se to radi. Dakle, to je zapravo prvi korak koji vi trebate učiniti i vrlo je jednostavan. Dakle, u svoj internet preglednik vi upišete www.libreview.com i odaberete ovdje hrvatski jezik. I to je zapravo prva stvar koju radite, dakle država Hrvatska, jezik hrvatski, pošalji. Idući korak vam je registracija, dakle to je ovo ovdje, odaberete registraciju i odaberete zapravo ovu opciju račun LibreView. Dakle ovaj dio je onaj na koji se prijavljujemo mi kao dijabetolozi, kao tim koji skrbi određenoj pedijatrijskoj populaciji, a ovo je račun kojeg otvarate vi. I naravno idete na nastavi. Zatim imate ponovno odabir Hrvatske i određene korake od 1 do 6 koji se zapravo odnose na prihvaćanje nekakvih općih uvjeta i obavijest o zaštiti i privatnosti. Svaki put idete na ovu opciju dalje u svakom koraku, jel? I onda dolazite do te 4. točke gdje unosite zapravo svoje osobne podatke, odnosno podatke djeteta, ime i prezime, datum, mjesec i godinu rođenja. I idete dalje. Idući korak je da unesete vašu adresu e-pošte i vašu lozinku koju ste odabrali i ponovno idete dalje. I s tim ste zapravo završili svoj proces registracije ili otvaranja računa. Idući korak koji trebate napraviti je da sa svog čitača prenesete podatke u sustav.
Dakle, ponovno ste na istom ovom linku www.libreview.com i sada, budući da ste se prethodno prijavili, prijavljujete se kao član. Dakle, stavljate svoju adresu e-pošte i svoju lozinku i prijavljujete se. Zatim vam se otvara ovo sučelje na kojem najprije morate ići ovdje, dakle preuzmite upravljačke programe i instalirajte ih. Dakle, to se radi automatski, ponovno se pokreće računalo i na idućem koraku idete na ovo započni prijenos. Naravno, prethodno čitač spojite sa onim žutim kabelom kojeg imate i to omogućuje zapravo unos podataka. Sljedeće sučelje koje vam se otvara je ovaj Open LibreView Device Drivers, gdje je to zapravo opcija koju odabirete i ne odspajate se čitavo vrijeme dok je prijenos u tijeku. I kad je završio prijenos, vi idete na ovaj klik ovdje, na ovu ikonicu koja vam je ikonica za izvješća i na izvješća u glukozi, gdje zapravo vi možete onda vidjeti ono o čemu ću nekako u nastavku više pričati, a to su ta izvješća koja su vam nekakav putokaz o tome što se zapravo zbivalo sa šećerima u proteklom razdoblju. Treći korak je, dakle prvi smo rekli otvaranje računa, drugi povezivanje i download podataka i treće je povezivanje sa ordinacijom vašeg liječnika, vašeg dijabetologa, s time da vam on zapravo najprije mora uputiti pozivnicu. Dakle, to mi nekako najčešće radimo kad nam dođete na kontrolu, ali naravno možemo se čuti i na drugi način. U svakom slučaju, uz nekakve generalne podatke koje mi vaše unosimo, mi vam onda šaljemo, moramo imati vašu e-mail adresu i šaljemo vam tu pozivnicu. I u principu onda slijedi taj treći korak, dakle povezivanje sa vašim dijabetologom. Dakle, idete ovdje na ove tri crtice da biste se povezali. Dakle, idete na postavke računa, to je idući korak, i izaberete ovdje moje ordinacije. Recimo za Vinogradsku, tu će vam se otvoriti slatkiši 5 KBC-SM i ovdje vam zapravo mora vaš dijabetolog dati unaprijed koji vam je nekakav ID. Dakle, recimo za nas u Vinogradskoj je to Vinogradska 29, dodaj. I na taj način ste vi zapravo završili taj proces dijeljenja svojih podataka s nama. I na taj način smo se povezali. Evo, dakle, to je ovaj nekakav prvi uvodni dio, čisto tehničke prirode, gdje sam vam željela pokazati koje korake vi trebate napraviti da bi se uključili u ovaj sustav. Može? Oprosti, samo malo, ja sam kratko morala, samo nešto sam se makla. To vi napravite kad vam dođu roditelji, pa vi napravite ili... Dvije su opcije. Jedna je opcija kad nam roditelji dođu pa su nam tu pa ih pitamo taj mail. Druga je opcija, neki dan me recimo jedna majka nazvala koja se ne osjeća sigurno doći u ovoj situaciji sad na kontrolu i onda smo se dogovorili da mi ona pošalje svoj mail i ja ću u ponedjeljak kad budem imala dostupne te generalije koje su meni potrebne, tipa recimo datum rođenja djeteta, što ne znam ovako napamet, dakle ja ću onda njoj poslati pozivnicu i rekla sam joj koji je ID i ona se automatski onda može uključiti i downloadati. Jedini je možda, ako mogu reći, mali nedostatak toga što ja zapravo ne znam da mi je neko poslao podatke, ako ne otvorim i ne pretražujem bazu. Znači, ja sam rekla pacijentima svojim, ako mi pošaljite mi neki SMS da ste mi poslali, čisto da ja znam da onda to tražim ciljano. Jel? Evo. Dakle, ima načina da se pomogne, malo je, treba se znati ID, treba se znati točno, nisu svi u sestri. Da, ali na tom sučelju imate zapravo, ovo sad sve što sam ja rekla, vrlo lijepo, vrlo jednostavno prikazano. Dakle, stvarno nije problem, to će vas voditi kroz sve ove postupke, vrlo je to jednostavno. I ima dakle na stranici LibreView uputa za korisnike kako se otvara račun, kako se downloada, dakle mogu i to u pismenom obliku pogledati. Izvrsno. Da. E sad, ono što sam zapravo htjela u drugom ovom dijelu nekako reći, to je kako ja gledam ta izvješća i kako bih na neki način voljela da ih gledamo zajedno, odnosno do sada sam ja pokušavala motivirati
roditelje kad su dolazili na kontrolu da gledaju zapravo sam čitač, da gledaju one izvještaje 7 dana, 14 dana, koje im isto pružaju jednu osnovnu informaciju o tome kako se kreću šećeri. Dakle, to je nekakva sugestija, vi možete sad vidjeti isto ono što možemo vidjeti i mi i to vam otvara jednu mogućnost da sami radite određene promjene, a opet drugi puta da se, ako mislite da treba, i s nama posavjetujete. Znači, ovo je zapravo jedna internetska platforma, onaj cloud takozvani, koji je namijenjen pohrani i sigurnom dijeljenju podataka o kretanju glukoze između osoba koje imaju šećernu bolest, dakle djece, njihovih roditelja i nas koji smo njihovi zdravstveni savjetnici. U pravilu, dakle, još jedanput, s vaše strane registracija, prijenos podataka i pregled podataka, to je ono što možete vi sami i bez nas, i ako želite možete te podatke podijeliti s nama i onda ih zajedno prodiskutiramo. Dakle, naše je također da otvorimo račun i mi smo se morali registrirati kao zdravstveni djelatnici da bismo mogli pristupiti ovom sustavu i da bismo onda vidjeli što ste vi učitali. Mi to možemo učitati ili na kontroli, dakle fizički, iz vašeg Libre čitača kad dođete na kontrolu, ali možemo dakle i na daljinu dobiti podatke koje vi prenesete ovim sustavom. I to nam onda omogućuje da analiziramo i donosimo nekakve odluke, bilo u ambulanti, bilo na daljinu. Ono što taj LibreView pruža, to su zapravo standardizirana izvješća koja nam olakšavaju da vidimo određene obrasce, određene trendove kretanja glikemije i da možda odlučimo nešto mijenjati u terapiji. Zapravo nekako mislim da je najveće bogatstvo ovog i da vi možete sami vidjeti, ali da možete podijeliti svoje razmišljanja s nama, odnosno ponekad ovo je ta ideja da vi vidite jedno, ja vidim nešto drugo, pa onda u nekakvoj zajedničkoj komunikaciji možda nađemo najbolji pristup cijeloj priči. Dakle, ono što sugeriram kao prvu opciju, to je takozvani brzi pregled, gdje vi najprije odaberete, pokazat ću vam na idućem slajdu kako, vremensko razdoblje koje želite gledati. Da li želite gledati zadnjih 1, 2, 3, 4 ili zadnja 3 mjeseca. I onda dobijete u tom brzom pregledu zbirno kako se kretala glukoza, kakvi su nekakvi parametri koji ukazuju na kontrolu bolesti, da li je bilo hipoglikemija, kada ih je bilo, koliko ih je bilo, da li ste koristili senzor redovito. I za one koji upisuju podatke o unosu ugljikohidrata i inzulinu, moram priznati da 99% pacijenata ovaj zadnji dio ne upisuje i mi nemamo baš za sada puno podataka koje bi onda u tom kontekstu mogli analizirati, ali dakle to Libre isto pruža mogućnost kod svakog obroka da se unosi u bilješke koliko ste unijeli ugljikohidrata i koji ste inzulin primijenili. Dakle, ovo je taj brzi pregled. I vidite ovdje vam on kaže ja sam odabrala recimo 14 dana. Inače ovo su izvješća jednog našeg pacijenta na kojima sam vam htjela prikazati što se sve tu onda vidi. A dakle to su ista izvješća koja sada vi možete gledati doma. Dakle ovdje smo odabrali tih 14 dana i ja si uvijek volim pogledati najprije slikovno kako to meni izgleda. Dakle ako vidite ovdje je 3, 9 i 10. Dakle ovdje nam je nekakav ciljni raspon. Ono što ja odmah vidim ovdje u globalu, nekakav drugi dio dana mi se čini bolji u odnosu na prvi dio dana i vidim tu da zapravo dobar dio dana smo iznad desetke, dakle u srednjoj vrijednosti, to je ovo plavo, dakle u cjelini bih rekla da su šećeri viši od onog što bismo željeli. Ono što ja isto ovdje vidim, vrlo lijepo, to je recimo da postoji fenomen zore. Znači ovdje vam je ponoć, ovdje je 6 ujutro, negdje oko 3 sata, čak i ako je dobar šećer, on počinje rasti i raste prema jutru. Evo, sve to zapravo možete iščitati već iz ovog prikaza. Onda vam ovdje se iskazuje kolika je prosječna vrijednost glukoze u tom periodu, dakle 10,8, ja bih rekla moglo bi biti niže, definitivno. Procijenjeni HB 8,4, isto tako nije ono što bismo željeli. Koliko je vremena šećer u ciljnom rasponu između 3,9 i 10, 41%. Sjećate se da smo jučer rekli nekakav cilj bi bio približiti se
70% ili iznad toga. Dakle, definitivno nismo onako kako bi trebalo biti. Onda ispod ciljnog raspona, dakle u nekakvoj zoni hipoglikemije je 2% vremena, što je ok. Vi vidite ovdje da dakle u tom periodu 14 dana bilo 6 hipoglikemija, vidite da je možda nekako grupiranje ovdje, vidite koliko su trajale u prosjeku i da je to možda nekako grupiranje iza doručka, ako se može uopće govoriti o grupiranju jer nema puno hipoglikemija. Zatim vidite da je to dobro korišten senzor, prosječno skenirano 19 puta dnevno i ovo je ovaj dio koji nam ostaje prazan, dakle ugljikohidrati, inzulini koje konkretni pacijent nije upisivao pa nemamo tu nikakvih podataka. Dakle, vidite iz jednog ovog pregleda koliko mi zapravo već dobijemo podataka već na prvu bi ja rekla. Iza toga nije loše pogledati ovo izvješće ambulantnog profila glukoze, dakle to je drugo izvješće, koje vam prikazuje jedan standardni skup podataka i grafikona. I ovdje vam je ono što bi bio taj cilj. Dakle, imate i ono s čim bi se trebali uspoređivati, jel? I ono što ste vi realno postigli u periodu u kojem gledate. Dakle, ovdje sad je 28 dana i ono što vidimo, dakle, da smo u ciljnom rasponu bili 42% vremena, da smo bili dosta u visokom i vrlo visokom šećeru i ne puno u hipoglikemijama. Ponovno vidite onaj prosječni šećer, procijenjeni HB i to je još onaj jedan parametar o kojem je bilo govora jučer. Dakle, to vam je ona varijabilnost, koliko mi šaramo između niskih i visokih šećera, odnosno između nekakve srednje vrijednosti i 10 percentile. Dakle, nije tako loše, 38%, cilj je ispod 36%. Jel? I ovo što smo već prokomentirali. Dakle, slikovno vrlo lijepo možete dobiti dojam o tome da li ste blizu onog što želite postići ili niste. Iduća komponenta tog ambulantnog profila glukoze ili AGP-a je zapravo da vidite kakva vam je ta srednja vrijednost, znači to je ova tamnije plava crta, to je nekakva prosječna vrijednost šećera tijekom dana i onda vidite ovaj raspon u kojem vam je 50% vrijednosti šećera ili ovaj još veći između ovih svjetloplavih gdje vam je 90% svih izmjerenih šećera. I sad vidite da je tu zapravo dosta velik taj raspon, da je taj šećer dosta varijabilan. Treća komponenta ovog dnevnog profila glukoze ovako slikovna, dakle vidite sve dane, ono što se žuti to su hiperglikemije, hipoglikemije bi trebali biti prikazane crveno, ali njih gotovo da i nema. Dakle, i nekako ovdje se meni čini na prvu kad gledam da je možda subota nekako najlošiji od svih dana u tjednu kod ovog pacijenta. Onda treće izvješće su vam uvidi u obrasce kretanja glukoze, gdje vam se zapravo prikazuje nekakav tipičan dan. Kako izgleda tipičan dan u tom razdoblju gdje ste u riziku od hipoglikemije, kakva je srednja vrijednost glukoze i kakva je ta varijabilnost, dakle razlika između 50, one sredine, i 10. percentile glukoze. Znači to vam izgleda otprilike ovako po sistemu semafora. Dakle, niska glukoza ili hipo, ovo što se crveni, znači tu je najveći rizik da uletite u hipoglikemiju, ovdje ste u umjerenom, a tu gdje ste zapravo visoki i nemate neki rizik od hipoglikemije. Zatim imate uvid u srednju glukozu, dakle to je ova plava linija i gdje je ona dobra, gdje nije. Dakle, imate jedan period u danu gdje ste dobri, a ovo drugo baš i nije idealno, recimo, prema ovom izvješću. Onda imate podatak o varijabilnosti, tu vidite da je zapravo velik dio vremena su šećeri jako šaroliki, između jako niskih i jako visokih u isto doba dana. Znači, jedan dan ste niski, drugi dan ste visoki, jako šarate i tu treba razmisliti da li znate zbog čega se to događa. Zatim imate takozvane dnevne obrasce, opet tipični dan gdje vidite glukozu, ako unosite podatke o ugljikohidratima i inzulinu onda je o tome, i nekakve prosječne razine glukoze općenito i svaka 2 sata u danu. Dakle, prosječna glikemija vam je recimo ovdje 10,8
I ovdje imate glikemije za svaka 2 sata. Vi točno vidite koji period u danu vam je recimo najlošiji, a gdje ste možda zadovoljni sa nekakvim prosječnim šećerom. Idući vam je dnevnik koji vam daje detaljne podatke za svaki dan u odabranom razdoblju i tu se vide i kao nekakve zvjezdice i mjerenja koja ste radili na čitač trakicom iz kapilarne krvi. Pa ih možete usporediti sa onim što pokazuje sam senzor. Ovdje nije bilo mjerenja, pa tih zvjezdica nema, ali vi vrlo slikovito vidite, dakle, dan za danom kako su se kretali šećeri. Ovo što se žuti, to su jako visoki šećeri, ovo što se crveni, to su hipoglikemije. Jel? Dakle, u principu imate pregled od dana do dana, možete vidjeti šta se zbivalo. Onda imate tjedni sažetak koji to isto prikazuje za cijeli tjedan, dan po dan. I onda imate mjesečni sažetak gdje vidite zapravo kao u nekakvom kalendaru datume, kakvi su vam bili prosječni šećeri koji dan, koliko puta ste skenirali i ove male crvene strelice su hipoglikemije. Dakle, imate dan gdje ste imali prosjek 11,8, skenirali ste i nijednu hipoglikemiju, ali recimo ovdje uz gotovo isti takav prosjek i sličan broj skeniranja ste imali 2 hipoglikemije. I sad, što to nama sve treba ili znači? Zapravo nam znači da malo sjednemo i razmislimo i da probamo donijeti neke odluke i da probamo možda neke stvari promijeniti ili ako smo zadovoljni s onim što vidimo, da idemo dalje na isti način. I ovdje sam vam zapravo sad htjela pokazati kad se neke stvari promijene. Ovdje je konkretno bila promjena načina terapije, dakle to je isti pacijent u periodu mjesec dana iza toga, gdje je bila promjena terapije, jer nismo bili zadovoljni s ovim što smo vidjeli. Jel? Dakle, prosječni šećer vidite da je osjetno bolji, skenira se i ovdje, i naravno čim su bolji šećer imate i više hipoglikemija, međutim ukupno u mjesec dana 25 nije loše. Isto tako brzi pregled. Dakle, prije promjene terapije i nakon promjene terapije. Dakle, vidite, ovdje sam uzela 14 dana, isto tako vidite razliku u prosječnom šećeru, vidite razliku u tome 40% u ciljnom rasponu, preko 70%. Tu vidite da još bi trebalo malo dotjerati ovaj dio dana popodnevni, puno više hipoglikemija, istina, ali opet ako gledate 12 u 14 dana i u postotku nije previše, bi rekli. Dakle, opet usporedba ovih podataka, dakle, ciljni raspon 42%, 77%. Hipoglikemije 2%, ovdje 6% i puno manje visokih šećera. Još jedan pogled na to, dakle, kakva je bila situacija prije i situacija poslije. Velim, još uvijek imamo tu prostora za boljitak, ali je vizualno vidite da je situacija ipak puno bolja. Evo ovdje se i nešto crveni, dakle to je ono što sam vam rekla, da je crveno kad su hipoglikemije. Dakle, očito kad neke stvari analizirate i pokušate mijenjati, sigurno dobivate nekakav povoljan efekt. Jel? Ovo je onaj semaforski prikaz gdje isto tako vidite da je situacija bolja. Ovo su prosječni šećeri, isto tako bitno bolji nakon promjene i prilagodbe terapije. Ja ovo sam silno sretna, naravno da sam uzela 2 najbolja dana, ali hoću vam reći, znači može biti i takvih dana. Praktički u 2 dana uzastopna jedan mali odskok ne u visoki šećer. Dakle, definitivno uz puno truda se može puno toga postići. I ono s čim sam nekako htjela završiti cijelu priču u ovoj groznoj situaciji u kojoj smo svi, da nam je jako važno da ste dobro kontrolirani, osobito zbog toga što nam svi dosadašnji podaci ukazuju da je rizik od oboljevanja i rizik od razvoja teške kliničke slike COVID-a isti kao u vršnjačkoj populaciji koja nema dijabetes ukoliko ste dobro regulirani. Evo, i s tim bi zapravo završila ovaj dio i ako imate bilo kakvih pitanja, rado bih čula. Puno hvala. Primarius Lavinija, stvarno meni se isto čini da kad vidim
prikaz grafički, da je onda puno jednostavnije i naravno da se onda puno više može intervenirati i može pomoći. Ali isto tako je važno da i djeca i roditelji vide i da se na tim grafovima onda točno vidi, aha, vidiš ovdje mi je visoko ili ovdje mi se često ponavlja hipoglikemija, tu možemo nešto napraviti. I kad dobijete u taj uvid u to sve skupa, možete onda naravno i sami puno toga napraviti. Naročito jasno ovo sad kad je taj COVID, da je to puno bolje onda komunicirati. Koliko vama oduzima vremena ovako? To sam baš htjela reći. Ja mislim da je tako i sa roditeljima. U principu, ako se vi hoćete potruditi oko toga, uzme vam jako puno vremena. Ja se sjećam još onih dana kad su nam dolazili naši slatki sa dnevnikom i sad ti vidiš to sve nešto prekrasno, HB baš ne odgovara tome, ali nemaš na temelju čega uopće reći šta treba raditi. Jel? Ovo je sad sasvim jedna objektivna i sasvim druga situacija, ali da se analizira definitivno treba više vremena. I zapravo ja imam osjećaj da oni koji ulažu puno truda u cijelu priču, da definitivno i iz ovog svega mogu izvući jako puno. Sve vam je to na neki način, ja uvijek volim reći, ti možeš dobiti, ne znam, Mercedes ili BMW, ali ga voziš ko da imaš peglicu, niš nemaš od toga. Znači tu ima jako puno tih opcija koje ti omogućuju ako zastaneš i probaš analizirati, probaš pogledati i probaš promijeniti onda neke stvari, puno toga možeš napraviti sam. I to je isto nešto što ja uvijek volim reći svojim novootkrivenima. Ja kažem, naš je zadatak da vas podučimo kako se peca, a vi ste ti koji pecate svaki dan. I to je najvažnije. Mi vas premalo vidimo, prerijetko vas vidimo i mi možemo nešto reći u tih možda 15-20 minuta koliko ste vi kod nas. Ali zapravo ako ste vi sami svoji majstori, ako si date truda i vremena, jer to nije nekakav tak jako veliki kunst. I vi ćete neke stvari možda i bolje skužiti nego mi u tih par minuta. Jel? I puno toga možete napraviti sami. Jako puno. I onda zapravo analizirati ovako sami i onda kad dođete do nekog problema znate već kako bi ga se moglo riješiti i onda samo ako naravno je nekakva pitanje jel mogu onda nešto ovakvoga promijeniti, onda se vama javiti i obratiti nazvat, ne? Ili mail poslati jel se vi slažete s tim, mi smo našli ovo i ovo nam se čini i onda i vama lakše vidite već na šta vam je roditelj ili pacijent ukazao i onda se možete... Ta komunikacija mora uvijek na neki način postojati jer, ne znam, ja koji put recimo nisam sigurna te hipoglikemije noćne, da li to stvarno jesu hipoglikemije, da li se malo taj senzor stisne, onda ja pitam jeste možda koji put izmjerili, pa dajte koji put izmjerite pa da vidimo je li to objektivno, ili moramo bazalni inzulin smanjivati ili ga možemo ostaviti ovakav. Dakle, ja isto ne mogu ponekad sama odlučiti, neke stvari ja mogu sugerirati, ali opet u konačnici se vi ti koji u rukama držite 80% svega zapravo. Recite, kako se dugo mogu čuvati ti podaci? Kako se Ovako, ja koliko se meni čini, ja sam tako zaključila, možda griješim, ako griješim ja se ispričavam ljudima iz EBOT-a. Naime, meni se čini da, budući da mi ne plaćamo taj cloud, niko od nas, jel, to je vjerojatno ide na trošak firme, da se automatski određeni podaci, dakle oni najnoviji su tu, a oni prijašnji ja nisam do njih uspjela doći. Međutim, vi svaki put kad skinete podatke, imate mogućnost u PDF-u si te podatke spremiti. Znači, vi ih spremite sebi, možete ih staviti na USB, možete donesti nama kad dolazite na USB-u, jel? Ali znači oni najnoviji su ono što ja u principu mogu u cjelini pogledati, barem sam ja sebi to tako za sada shvatila, a oni koji su bili prije u biti do njih više ja kasnije ne mogu doći. Da, zato je dobro onda napraviti jednu lijepu memorijsku, jedan folder i lijepo fino tamo spremati i onda imate ih stalno, jel? Da. Jel se može desiti da se izgube? Pa u principu nema, kako bi rekla, nema gubljenja i to je, mislim, vi imate te podatke 90 dana pohranjene u samom čitaču, jel? Pa onda je zapravo da. A onda ih ovdje ih sevate, znači u tom smislu nema. Ono što vi prenesete, to mi vidimo dok ne ide novi prijenos, jel? Da.
A šta je sa onim, neki imaju i na mobitelu skinut mogućnost tako da čitaju i s mobitelom i sa čitačem. I sad naravno jedno drugo skidati, kako to povezati međusobno, tu je malo problem, jer kad ne uzmeš čitač a vani jesi pa si skidaš sa mobitelom i onda sad to nije zabilježeno na čitaču, kako to sve skup? To je, ja ne znam, sigurno ima roditelja koji su tu puno potkovani možda u tom informatičkom smislu, ali ja kad skidam sa čitača u kojima nema puno očitanja, onda ne mogu dobiti puno informacija, to je istina. A onda su vjerojatno negdje pohranjeni na mobitelu, tako da to još moramo malo porazgovarati. Da. Ja mislim da se to nekako, ima neku informaciju, jer se to može povezati onda zajedno kasnije. Ej, slušam. Tvrtko, ima kakvih? Znači ima, znači naravno ovo tu je samo za službeno čitanje sa Libre čitača. Inače u Hrvatskoj Abbott nije dao onu aplikaciju u mobitelu, pa ovo što su spomenuli podaci na mobitelu, to su jedni neslužbeni načini dobivanja podataka. I naravno, na primjer i kad je Medtronicov senzor u pitanju, LibreView nam neće pomoći. Tako da naravno dok dođe pacijenti koji ne koriste taj službeni način, onda se podaci moraju pogledati nekako drugačije. Ima inače onaj od JDRF-a, Tidepool se zove projekt, kojim oni pokušavaju ujediniti skupljanje podataka iz raznih čitača, što bi uključilo i Libre podatke, ali koliko ja znam još uvijek nisu oni uspjeli, da kažem, onboardati sve te proizvođače, odnosno neće, Abbott će i dalje rađe gurati vlastiti LibreView sustav nego reći ajmo svi zajedno stavljati u Tidepool podatke. Tidepool je čak lani spomenuo profesor Batelino. Tako da oni jesu dosta jaki, ako oni jednog dana uspiju. Oni također i closed loop sustav pokušavaju napraviti, koji bi bio odobren kako u Americi, tako i u svijetu. Ali za sad je takva situacija. Znači, Abbott je svoj otok, Medtronic je svoj otok i tako dalje. U LibreView sigurno nećemo nikada vidjeti podatke koji nisu bili očitani sa čitačem sa Libre. Dobro. Malo gledam na chatu. Naime, ono nešto što sam se ja još dok sam radila dosta borila, a možda mi sad mogu malo i kolege pomoći, imam osjećaj da neki još od liječnika se malo boje svih tih iščitavanja i svega, pa onda na kraju traže da se vode dnevnici. Kakva je sad vaša pedijatrijski stav? Je li još uvijek treba voditi i pisati dnevnike ili uz ovu novu tehnologiju možemo se stvarno posvetiti malo više djetetu, a malo manje kad imamo tu tehnologiju, tako da ne moramo voditi tekice i zapisivati sve. Ne znam kakav je stav sad pedijatra. Mi više puno ne govorimo o tom dnevniku kao takvom. Ja još uvijek imam roditelje koji vode dnevnike. Oni vode zbog svoje nekakve evidencije, oni se tako osjećaju sigurnije i recimo onda znaju napisati ako znaju neki dan da se nešto posebno događalo, da je dijete bilo febrilno, da je bilo na rođendanu, da je ovo, da je ono. Pa si onda, jer ponekad kad mi retrogradno analiziramo nešto, ja kažem, mislim, kakav ti je ovo dan, šta si radio taj dan, mislim, i onda nemamo pojma jer to je bilo pred, ne znam, 2,5 tjedna, ko se više sjeća šta je tu bilo. Dakle, možda, a velim, ne upisuju se nutra uglavnom podaci o ne znam, o inzulinima, o obrocima, to je ipak dosta zahtjevno svaki put, jel? I tako da ponekad mislim da nije loše nekakve zabilješke imati, ali ovo klasično, onaj klasični dnevnik u smislu da vi sad tu vadite, ne znam, 5-6 točaka u 24 sata, apsolutno mislim da to nema smisla više, jel? U ovom kontekstu koji nam se sada nudi. Da, mislim da sad možemo stvarno imati fantastična izvještaje i sve vidjeti. Sad bilo bi još idealno kad bi se onda naravno upisivalo unutra još i inzulin kad je dati, kad je bio obrok i sve skupa, onda bi se ipak više dobilo naravno i to bi bilo idealno.
Kažem, uvijek tehnologija je fantastična i svašta je napravila, mi ju samo moramo znati koristiti i čim više toga iskoristiti koliko ona nudi. No. Mislim, ono što je recimo nama stvarno time consuming, bi rekla, je kad je recimo neko na pumpi pa ima, ne znam, jedan sustav za praćenje, jedan sustav iz pumpe, onda vi to sve otvarate paralelno pa pokušavate vidjeti ako neke stvari nisu uparane i to je stvarno zahtjevno, gledati 2-3 platforme istovremeno i pokušati sad na jednoj vidite glikemiju, na drugoj vidite kak je dao inzulina. Mislim, nije to baš sasvim jednostavno i stvarno je, ako si želite dati truda, uzme to dosta vremena. Da. Ali velim, mislim da ono što u konačnici čovjek može dobiti iz toga, da su jako kvalitetni podaci i ja se uvijek čudim, ja nekako imam osjećaj da i evo ovi roditelji koji su sada danas s nama, su oni koji jako puno ulažu u svoju djecu i u to da stvar funkcionira maksimalno dobro. Ja svima njima skidam kapu i znam, ja nisam imala predodžbu kad sam ušla u to područje dijabetesa uopće koliko je to zahtjevna bolest za cijelu obitelj. Ja mislim da je to kronična bolest koja traži najveći angažman od svih mogućih koje ja znam. U tom smislu vam se ja stvarno divim i držim vam fige da izdržite i da ste motivirani i da ste veseli i da to sve dobro funkcionira. Međutim, ja moram reći da mi imamo i dosta roditelja koji nalaze jako puno opravdanja za to da ne stignu i da ne mogu na taj način zapravo pratiti svoju djecu koja sama ne mogu neke stvari odraditi. I to onda mi imamo dosta veliki problem. Bez obzira što imamo mogućnost i tehnologije i svega, zapravo tu onda nastane kratki spoj i to nije onda dobro. Da, šteta jer kad se ima ovako može se pružiti djetetu zbiljam za njegovu budućnost puno toga. Naravno, on je sad zdrav i dobar, ali ako se sad uloži, bit će puno bolje za njegov ishod dalje. Ništa, svima tima koji kažu da nemaju vremena, nek povežite ih s nama pa ćemo mi pokušati ih još dodatno i motivirati i učiti da koriste ono što su dobili. Jer ovi svi sustavi su užasno skupi. Mislim, to moramo shvatiti da to nije to jednostavno izdvajati tolike novce za ovako dobru regulaciju postići, a na kraju ako se ona dobije, a ne koristi pravilno, onda nema tako i tako nikakvog smisla. Onda je šteta je uopće i davati nekome ko to ne koristi i ne izvuče iz nje najviše što može. Ne? Ok. Ima li još kakovih pitanja? Ja gledam malo po chatu. Ima neko se hoće uključiti? A imam jedan komentar ako hoćete čuti. Ne znam koliko vam je ovo vjerojatno, ali naš dijabetolog nam nije rekao da se povežemo sa njim, nego da isprintamo izvještaje od zadnja 2 tjedna prije pregleda i donesemo na pregled. Ne znam koliko vam je ovo vjerojatno, ali aha, to je to. Prostite. Da, mislim da to u principu nema previše smisla. Ako mi imamo mogućnost ući u sve to skupa, jel? U principu čemu papiri bih ja rekla, osim što možda malo to skrati nekako vrijeme dok mi uđemo u taj sustav i tako, ali ja apsolutno mislim da to nema smisla. Da, pitanje je da li možemo podatke prije nego što dođemo dijabetologu. Da, to je recimo, tako je, to je dobra opcija, jer ako vi to ne učinite, ako vi ne downloadate, onda to radi naša sestra u ambulanti, što sigurno uzme dodatnih par minuta, jel? A ako vi to unaprijed zapravo dan ranije, recimo, skinete i podijelite s nama, onda na dan kad dođete u ambulantu, ja to automatski vidim, ništa se ne mora više skidati da čitača. Mislim da je to recimo jako, jako dobra sugestija. A i ovo, ja se ponovo vraćam na ovu cijelu situaciju za koju ne znamo zapravo kako će se odvijati i ukoliko ponovno dođe do nekakvog zdravstvenog zatvaranja, odnosno ukidanja nekakvog
hladnog ili poluhladnog pogona ili ne znam kako već bi uopće rekla. Mislim da ovo način na koji možemo ostati u kontaktu i na koji možemo na neki način se međusobno čuti i posavjetovati. Znači, vi meni pošaljete ili svom dijabetologu svejedno nekakvu obavijest, dakle imate i onako naše telefone ili nekakav SMS, da ste poslali, jel, ja pogledam, vidim što mi se čini i onda se s vama čujem, jer velim, nemamo tu mogućnost razmjene iskustava osim recimo onda telefonom, ali to je isto opcija. Dakle, ja vidim što se kod vas zbiva, vi mi date nekakav input, što vi mislite da je tu problem ili neke stvari mi objasnite, i možemo se tako na daljinu u principu puno toga dogovoriti. Naime, postoje ove A5 uputnice na koje onda vi možete takav pregled obaviti, jer ja znam da je u moje vrijeme bilo to, ajme meni sad kad sam gotova sa ambulantom, sad još moram sjesti na internet pa svima odgovarati. Ne? Danas se stvarno može pravdati svom nadređenom, evo imala sam još u ambulanti toliko i toliko i još jedna stvar dosta bitna, znači kad mi dobijemo tu A5 uputnicu, onda mi možemo pacijenta otvoriti, možemo zapisati što smo rekli. Jer ne znam, za 3 mjeseca apsolutno nema više pojma što sam ja savjetovala, zašto sam rekla, šta sam promijenila, a ovako imam jedan pisani trag koji meni onda ostavlja jedan kontinuitet i lakše mi je onda dalje ići s tim. Ja? Na chatu vas hvale da ste vi rijetki koji to radite. Pa onda sad vas delegiramo i molimo, dajte i druge pedijatre, stimulirajte da budu ovako internetski povezane, pogotovo ako će opet doći do lockdowna, da se neće moći ići na kontrole. Moramo i EBOT isto moliti da educira liječnike čim više da prihvaćaju ovo i da primaju, mislim, dobro je s jedne strane za roditelje da se educiraju kroz ovakav način i vidite podatke, ali isto tako i liječnici da onda mogu brže na neki način svladati i pomoći svaki put kad dođe. Jednostavno je šteta ne iskoristiti kad to imamo. Tako je. Da, baš tako. Ja mislim da smo odgovorili. Ima li netko, hoće se još netko uključiti? Sve smo odgovorili. Ja bih samo htjela reći kao pacijent i doktorica Lagraste, ovo funkcionira fantastično, jer ne samo što smo povezani kompjuterski, nego i SMS, pa se konstantno imam takav osjećaj sigurnosti, da imam iza sebe jedan jaki vjetar koji me čuva. Hvala vama osobno i želim svim roditeljima reći, ako ne možete sami, borit ćemo se zajedno da dobijete istu tu stvar, jer je to, svima nam treba taj vjetar u leđa da bi njih digli na noge što čvršće i što bolje. U ovoj situaciji u kojoj mi sad možemo stvarno svi komunicirati, evo i ovaj kamp koji je fantastičan na ovaj način, di druge stvari ne možemo, ne daj Bože ako nas stvarno zatvore, ja sad znam da ja imam nekog ko nas prati bez ikakvog problema i znam da će nas zaustaviti ili nam reći ili nas uputiti. Pomoć, tako je. Tako da ovo funkcionira iz našeg iskustva fantastično, ne dugo, mi smo mjesec dana možda u svemu tome sad i s ovom pumpicom, koja je čini mi se dostupnija, tako da eto. Borimo se zajedno. Zajedno. Tako je, bravo, izvrsno. Hvala lijepa. Hvala. Doktorice Lagrasta, hvala puno. Hvala što ste nam opet sudjelovali i čujemo se ako će nešto biti, ako ćemo opet organizirati nešto ovakvoga, pa napraviti možda jedno popodne ovako razgovora ako će trebati za naše roditelje i dječicu i mislim da ne bi bilo loše, ali bilo bi dobro da to ne bude preko interneta, nego da se možemo opet družiti malo negdje. Ipak je kontakt ljudski sasvim nešto drugo, ali ovo dok ne ide drugačije, dobro je i ovo. Hvala puno svima. Lijepi pozdrav svima i držite se i divni ste. Bok!